Assam Rifle Ramchhua San Pandan tur ngai tu atu Advisory Committee voina chukho min dor pui kanching kuala Hari Mandir son na atan Lodge House le Chan Office in car tu kuala rampek an remti. Home Minister Puke sabdang chuan Aizol International Half Marathon sangni somhile peruk an nei tura Mizoram Police a somngalai an teldon ti asoi. Mizoram chak lak na kong pui siam chatna April ni somthum sangni somhile peruka zo man tumani. Congress try to le leader of opposition Rahul Gandhi chuan voin khan Lok Sabha a sokar chu sei selin Prime Minister le National Security Advisor ten Indo hu na top to tian soi lain atakrama chuan ramin Indo na lam apan mek ni in soi Aizol changin Runmawi TV thlir tu te chebei ule Anggu Ralte kani a Chanchinthar kim changsokin ingai thak chun zomang u Assam Rifles Ramchhua San Pandan tur ngai tu atu Advisory Committee voina chukho min dor pui kanching kuala Hari Mandir son na atan Lodge House le Chan Office in car tu kuala rampek an remti Committee hian Lodge House su alandan tidang lam lo fa chei chat an rel bok Chief Minister Pulal do ma hova chut khom Advisory Committee chuan sakchat turati Vanapa Hall chu Assam Rifles chu San Rama Convention Center saktura pomto chu Vanapa Hall ming putir ni sentia tuna Vanapa Hall chu sokarin man natur ngai tu aturin antia khatla ramong lam miniko bul haya Chief Minister Office le bangla son chungchanga tun thlani ni khan Assam Rifles DG Lieutenant General Vikas Lakhera an khatla ram chen khat tu kwal veng ep miniko gate pui achang poa Paul Samtur lai chu sokar nena anhan thei tur thu Chief Minister achil thu het khoma hian soilan ania chaktaka bozui ani thu soilan ani bok Assam Rifles in Treasury Square le dor pui Zodin Square War Memorial te khatla an ram chunga sonan tum thu te chua san ram china kong pui zo le siam chana tur sum sanction to ani thu le PWD in na an chan thei thwai tur thu te po he chu khoma hian tarlan ani bok Mizoram chak lak na kong pui siam chat na April ni somthum sang ni somni le peruka zo man tumani voin khan engineer Cilian lunga consultant ZPM le ZPM General Headquarters Secretary Ralte saira nga changa wareng te in car kong siam chat na an ena Ministry of Transport and Highway nwaya NHIDCL le an nwaya tho contractor pathum Balaji BR Goyal le J Infratech Private Limited Jandu ten an machhop le an har satna an lo thlen Mizoram mi pui chak lak na kong pui poimo ber siam chat na hi kumin April ni somtum hian contractor pathum te hian zo man antuma zo man nge anin rin thu an soini voina changin bui chali atanga sairang 0 point kong thuam thlenga cement concrete achun na big meter zariat somni na hi contractor jandu hian an chana akhwar no na thok mekin kilometer som pakhat resurfacing le bitumen concrete chulmam na hi April ni somthum sangni somni le paruka zo tumaniti in NHIDCL project manager Saksham Tijia chuan soi kumdanga furwa tuitlak laya ken lifeline poimo ber chiata wanga har sat na kan to angte kumina to kan tum to lova thoktu te har sat na te amuna kan en puin kan ngai tha a April ni somthum sangni somni le paruka zo antum ange hian an zo man nge kan be se puyan ti in ZPM team leader engineer Cilian lunga ZPM consultant chuan soi kon pui kho chu Aizol chhuwa lama kong chia le khulutuk chu kon pui village council ten thu lo thlenin NHIDCL le contractor tanen soi Hauhnar ani a akhu le tlan har sa zol pui chu no ngal turin contractor ten ma an ngal do ne bui chali le khamrang in kara jandu ten hot mix plan an bun chu Mizoram Pollution Control Board MPCB ten an endik to ti an soya mase board te hian vo in thlengin na tho phalna an la pek la owangin har satnan to ka hen har satna hi ZPM team leader engineer Cilian lunga hian vo in la hian phone mangin Forest Minister Pulal Thansang hena le MPCB chairman hena thlen ngalin minister hian ma ala ngalani July nisari sangni somni le panga khan hekong enkol na hi Mizoram PWD 10 NHIDCL kuta an hlana ani hian contractor pathum thlang halin na hi an thok me kani kong siam n2 te hi NHIDCL project manager Saksham Tijia Bulaji project manager Anjani Kumar BR Goyal Limited Nibenja Singh le Jandu Infratech project coordinator Amit Singh ten an choi oma sairanga changa bui chali hi Jandu siamani a khamranga changa bui chali hi BR Goyal kutni in khamranga changa kon pui Jandu kon pui changa kolasi Balaji le bil ko thira changa wareng te Balaji te kutta ane
Home Minister Puke sabda nga chuan Aizawl International Half Marathon sangni somni le purukan nei tura Mizoram Police a somnga lai an tlan don ti asoi voin chanhu khan Home Minister hian apisa chanchin bumi te koma tungkar inrin ni February ni som palia nei tur Aizawl International Half Marathon Policyam t-shirt tlangzar Puke sabda nga chuan marathon chu inti siak na ringot ani lova taksa le ril trisel na baka mani inrin tok na pethayani ti asoya infiam na mga taksa ti trisel le mason chu Khoweli na warde udaw ni na soibok Sport Minister pulang hing lafa point hu soin ni kumkhan Aizawl a hlotling takin marathon an lobwat sa ito ti soin mani sumle pai seng sava in el na machon du mi tham takanom chu lom o mati thu asoi kuminahian sumle pai har san naitan Sport Minister Office sa soi chelo turin ngin bokani AIA shema hian kilometer somni le pakhat point pakhat thuian tlan do na Molpuya Rajiv Gandhi Stadium alar sab General Retired Vijay Kumar Singh chuan availi amang silai mola tlan kualin amhun ngaya bok hian amhor bok na hun man le ani ang in el na hi mi pale mei chetan ani do na India ram state chang baka rampon Kenya Ethiopia Bahrain UK France le Nepal changte in ziak lut anom to a online baka February ni som patni le som pathum hian la mola ain sia lut thai do ne Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC in Voin Khan Congress Bavana Union Budget Sangni Somthile Paruk Sangni Somthile Pasari Zerho no hun buat sain Resource Person Professor James L.T. Thanga MSet Iwin Setir na ape to na Financial Commission in kum sangni som pariat sangni somthile pathum te khonga amhan wangin to na sarkar meng zat PM performance chu te nan an manglo ni in Professor James L.T. Thanga chuan soya anrot na tepo an pomlo do vekani ati a MNF sarkar po in kanti antingot theibik lawangati Professor James L.T. Thanga chuan 16 Finance Commissioner hian grant apo chaka Mizoramin Post Revolution Revenue Deficit Grant adon china to bokati a share of tax pung angin langma se revenue deficit grant atop ta ka wangin kan puna hian omzia anei tamwak lovinarin omatibok India ram budget parta ka ramin amamo le harsat na ato te sutkian na tura omlo ni in mithiam ten an ngai ti Professor James L.T. Thanga chuan soya kan budget a chuan mason na chu om ngeya ma se India poisa hlut na atlan niam na sa a chuan investor te anghonga stock market atlan niam na sa a employment atlan niam na sa bokani ati MGNREGS thak na tur VBG Ramji a Vebel sa Singriat Vel da ani thule Central in Allocation Asiam Mila tatho ani to do na wangle CSS ani to do na wangin State Sokarin za so mapek ve angai to don ti asoya State Sokar sum indei lo na anasat pha don hle ni na soi Resource Person chuan tunchuma hian Mizoram in a thelu ZMC enkol na tur le airport le thildang enkol na tur te pek ani lo ti soin he budget hi Mizoram tan lom na tur omin alang lawati a he budget a hian sumleng wak ti tamtu tura lo ti in sumdo na budget ani angin a hlot tlin chuan nakin sel hlok pui thei tur ani thuero asoi bokani INPR Directorate Board sa Inisario Dili Press Tour Culture MJ member pariatle INPR Directorate Changin Mi Patni ta Minister Rinawai Liam Information and Public Relations Printing and Stationery Minister Pubilal Chanchhinthar chuan Chanchinthar tur te chu Mizo na Ambassador Anni in Chia hun mang turin cha IPR PNS Minister chuan Press Tour Culture chu Mizo melan na Anni baka Mizo mi pui te tan po a Mizoram pon hiramit Anni thu sein Press Tour chu injir zaunan le ramta na hlok na hon theitura mang turin cha anron let huna ansin report ngai nom le bengwar thak tak chiara be sei thule mundanga po Press Tour la nei zel tura ruam manani thua seibok Tunchum Press Tour hi Hlutea District Information and Public Relations Officer Puyev Larin Felele MJ Vice President Pusil Matsuana Ten Hovin INPR Directorate Chungin Audio Visual Production Assistant Remremi Fan Ai Paka MJ Headquarters le District Shanga member te antel ane Mizoram in Indian Bodybuilders Federation IBBF nwaya in el na avoi khatna tan medal ala a Voin Khan Government ti Romana College a Mizoram atang avoi khatna ta na IBBF nwaya in el na a medal la tu Vanlalruat fel alom puina le choi moina hun buat sai ani a Vanlalruat fel hi IBBF in February ni sarile ni riat sangni somhile peruka Karimnagar, Telangana 16 Junior Bodybuilding and Physics Sports Championship Award saya Mizoram Bodybuilding Association MBBA I Otelin Juniors Men Bodybuilding KG som sarili pang huanga bronze medal ala
hei hi IBBF hnuaia in elna a Mizoramin medal alak voi khatna ani hei nelna hian Mizoram atangin mi pahnih telin medal latu Vanlalruat fela ITI veng aizol chu government ti Roman College BA zirlai ani a kumsang ni somthi le pali a notice physica pakhatna ni to in kumsang ni somthi le pali le kumsang ni somthi le panga a te a kumzonin Mizoram men's physica pakhatna ani to bok Varing tele at sevel khwa so thing leitur buyers hailakan di asam lam nen in biak na akalmek Varing te Tlau Society Chairman Pulal Ompuya chuan so thing re thi Varing te atan big reserve price kg somthum le panga chu sokarin February ni kwa sang ni somni le puruk changa February ni som pali sang ni somni le puruk thengatan aron duang thara aleitur hailakan di lama buyers te hian January tha khan cheng somthum le panga hian an ngam to a mase sokar lamin reserve price cheng somli le panga alati awangin anin hnuk dok ta ani reserve price ti hniam ani hnuwa in biak na hi atharin akal le chan mek ti asoi Kolasip chunga ACC pathum Varing te saipum thingdola te hian sokarin so thing lei theitura ain ruam han lok na za chu Varing te a quintal somni le pasari point pakwa saipum a quintal sang khajasari somriat point paruk pakhat le thingdola quintal sang ni somnga le pali point bial pakwa te ni reserve price saipum ma cheng somthum le pathum ni in thingdola cheng somthum le pali ni hetilai hian Varing te lama private buyers ten mun phia ret ron tin hiam chanin January tha cheng somnga chonimin lama chang khan cheng somli le panga le cheng somli le paruk te aron nita ni mun phia hi aro po private buyers te hian kg ya cheng za le som ten an lei chan bokani Mizo Language Development Board Chairman Pualalian Zola chuan komin chu ngein eight schedule Mizo Chongseng lu ani thainan sokar le puya ziakin an thlen don ti asoi MLDB Chairman Pualalian Zola chuan vo in khan Runmawi news zona changin MLDB adin tira changin India dan pui huanga Mizo Chongda lu chu an thil tum ma sa zinga mi ani ti asoya atunei tu sang chu Home Ministry ani angin Union Home Minister ne na ngei zia ka thlen an tum ti an soya Azia ba ka chongka po in an thlen don ti asoibok MLDB hian 8 schedule Mizo Chongseng lu ani thainan hian zirchian an lo nei photo a Mizoram chunga tlomai bol ba ka zirlai pol tele chonglama chanhem nga intel khom sang an bekwal to a an zawain anin lungrual ni in pualal lian zwal chuan soi India dan pui articles 344(1) le 351 hian kumsa khazakwa sumnga khan amasa atan chong sang som pali alaluta chumi hnuwa lak lu bel zelin tundin huna hian chong somni le pahni apum to ani Mizoram Myanmar tlan an lo lu bel mek line chuak anom verenga an kunsia le min no te thalak na po za zela somkwa chuang zo felani to Home Department sinchia danin Myanmar tlan omtam na ber champhai districta January thatop lam khan mi chani somthum le pakhatan lo lu bela February tha cholkar khatna chung khan mi za somthum le pasari an lo lu bel le a lo lu bel te hi Falam Township lama Myanmar sipei le Chinral thuam kengpol te anin ka na sat zual phang nia hriatani tungkar kalta je top ni thleng khan Mizoram puma Myanmar tlan sing hi sangriat zathum somnga le panga anom meka anjinga mi sing hi sangruk zathum somret le pakhate kudzia le mitno te thalak biometric enrollment na zo ani to a hei hi zazela somkwa le pathum point pali lai tling to ani district pali aizo lunglei champhai le se chief district ate chuan Myanmar tlan te biometric na hi anzo fel to a champhai district a hian alolu thar te po chinchia felvek ani to ani hetilai hian siha kolasip sai tual mamid le khosol district ate chuan January thachawa chang khan biometric enrollment nakal me ka mason na omlova Myanmar tlan tamna berodot tu longtlai district a po a district azau wang le hun kil khor tlo po harsa atama wangin na amuang hle a tundin huna longtlai district a hian Myanmar tlan mi sanga somthum le pali anom meka January tha a omzat ai zakwa somret le pathum zet in an kiam to hnuwa po biometric enrollment za zela somsari le pathum point bial pali chau an la zo thayani MOIC Chairman Pumal Somzolele Army Recruitment Office ARO Directorate Colonel Prakash Kumar Singh te inkomin thokho tura inrem na zia thuain tum Mizoram Youth Commission Chairman Pumal Somzol Ralte in Army Recruitment Officer ARO Directorate Colonel Prakash Kumar Singh for in khan
Army Recruitment Office Falkland Aizola Moin Toho Dan Tura Soipuya Tokho Tura in Remna Zia Felthoi ni Sentia Army Recruitment Office Hian Kumtin Sipelak Run Pui an Buat Sei China Mizo Chalai Tamzok Sipay an Lut Haina Turin MYC Nen Toho an Rela MYC in Mizo Chalai Sipay Nadil Tur Hui Khom Lam Abwai Puyanga online na di la form theilu turle exam an machon turatan computer manzir tirin online exam tan coaching class an buat sei sakbokang MYC le ARO tho ho tura hian MOU buat se pe felani vele in remna thu an thungdon ne Mizoram State Commission for Protection of Child Rights in Emen Khan Aizola School Panhi Government Khadla Primary School le Government Khadla South Primary School tetlo in ziti tu tanen aninkom inkom na hian MSCPCR in no pangte digna chanvo hum hal konga amalak dan ten soipuya no pang digna chanvo hum hal konga malatu MSCPCR chuan ziti tu tanen Right to Education RTE helpline number in Sena school bangha tar tur pe in zirlai tanen aum zial amandan turte lo shilfia turin antia MSCPCR buat sa ile khabu Child's Rights Information and Resource Directory le Commission chungchang ziana leaflet an pebok no pang hars na tok chanpui le ven him ngai an chiani chon commissioner in thachung lova thlen chin turin zeti tu ta chu an chil boka school mun ma classroom in thierna le chawkate an endik bokane Siha district om ti sopi lei siha le long tlaing kalpona turle amotla BL kholi thunsom turle Bailey Bridge chu do chanane na thok tu Asian Fabrication Company ho tu tanen komin lei do ani awanga lom thu te soin company ho tu te lampoin thakhat chunga an do kai man tur thu helai BL to MDC pu silamal som as a science chilene helei do na tur hikum sang ni somni le pathum khan saski sumachangin chengnoa is a thum da ania abatment alei in nga na tur hi noi za somnga asiam hasakania te chon steel structure Bailey Bridge hi Asian Steel Fabrication Company in an thokani leihian si hale longtla inkal pon all som takin akal thai ba ka che vel khwa amotla MDCBL tipi ferry riasika amotla le thia cha khwa ten kumtin furtui lena wanga har satna an to thin chu asukiang don ane LPG le POL report ilo clear chun zamang nemin jingdar kwa le voin jingdar kwa inkara LPG cylinder sangthum zathum somrukin wareng te supply chige de paltlanga wareng te supply chige de changa thu don danin POL zathum som patni Mizoram chunga phurlu ani bok voin khochin clear chun zamang State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center Aizola changa meteorological data chinchia danin voin hian ruatla omlova temperature alumlai berin degree Celsius somni le palli ania avolai berin degree Celsius som panga ane humidity chon hiam lai berin za somli le panga ania asan lai berin za somrukani naktu ka Mizoram puma khwa achat rin ane Mizoram po lam chanchin ilo clear chun samang u Congress try to le leader of opposition Rahul Gandhi chuan voin khan Lok Sabha Saka chu soi selin Prime Minister le National Security Advisor ten indo huna top to tian soi lain atakrama chuan ramin indo na lam apan mek ni ina soi heba ka hian khovel chuan boina anai chhozel ni ina soya Gaza le Ukraine indo na kalmek te tunhaya India in Operation Sindura nei te Iran ne na inzom na naya boina lian zel te soibok Prime Minister chu soi selin India ram lo nei tu te ti du da turin Sokar lei pui chuan USA tan kong ahon sakti asoya hetiang thil hi Prime Minister tu main an latingai lova Modi hua Prime Minister tu main hetiang thil hi an tilawang engtin nge he ina hian lokala hetiang thubeng cheng tak hi isoi thayang in za pui loem ni ti inazot Rahul Gandhi chuan ram chunga textiles industry chu ti boral ani thaina turin thil hlom tak atok ti avok khan boka Bangladesh su in elna lian taka aron lang chuakane India ram energy security po ati chena sa hle ti a thilung chia thak takani thu sain Gandhi chuan hei hi Prime Minister tlom na mai ni lovin India mi tluk le ding on khat point panga malam hun hlanna ani ati Indian Ministry of Home Affairs MHA chuan namhla Vande Mataram sangtur thupek tharati chuak rules suan Vande Mataram stanza ruk chu minute thum le second som chunga sakturani atia sokar even zongjong ba ka school zongjonga nampuan char po parani lai po tiamin sakturati a India sokar chuan phek som zeta thui order choin
nam hla jedanga mana chu thil thleng bik pakhata saktun turani chuan Vande Mataram chu sakma sakangaya hlat sakemo za emo lai hian mi puite chu urusun takin anding reng turani ati nam hla hi civil mi te choimoina in khom ba ka president in atelna thil danga play anga ini US House of Representatives chuan Myanmar mi puite hum halna tur bil Brave Burma Ekapas Myanmar si peite Sheikh belt na dang le mi puite hum halna tur bil thar Brave Burma Act chu US House of Representatives in a pasa he baka hian Burma rama US palai ruat chungchang po atelbok he bil hi US Congressman Bill Huizenga le Congressman Tim Kennedy te putlu ni in he dan hian Burma si peite ta na har sana thlen tu tur thilian pahnia huama chungte chu Burma si peite le an sumpe tu na duak te be pui thlaka Sheikh na omek te chukum sang ni som thum le pahni thlenga po sei ni a champo sei mei chau ni lovin khauzo ka malhak na le Myanmar si pein an mon ro man te ti top sak chungchang thleng a hong don ni in antar lang ani khati zong khatun chuma Chanchinthar kan ti chhuat theite chu ani